Muthenya wa gatatu na wa muthia wa iceera rĩa President William Ruto gĩtaro-inĩ kĩa Mount Kenya wanjĩtie na ũrugũria wa tabarĩra ya waki wa nyũmba cia raithi taũni-inĩ ya Nyeri mbere ya kũrugũria tabarĩra ya maĩ, mathira na gatũndũ kaunti-inĩ ya Kiambu. Iceera-inĩ rĩrĩ President ateteire mũtaratara wa kũngania magoti ũrĩa wendekithĩtio nĩ thirikari yake akiuga bũrũri ndũngĩkũra kũgerera mathirĩ. Sisi tunafanya na bidii. Hata ile mambo ilikuwa imetusumbua ya uchumi, sisi tumejifunza kutoka muungwana anatoka hapa Nyeri anaitwa Mwai Kibaki. Yeye ndiye alituambia nchi haijengwi na madeni, nchi inajengwa na kodi. Hivyo ndio Kibaki alituambia. Nyinyi mnanielewa? Mnataka tuendelee hiyo barabara ama mnataka tuende Kenya yetu ipigwe mnada? Tumeelewana? President akiuria abunge gwĩka mĩtũkĩ na kwĩtũkia watho wa igoti rĩa nyũmba nĩguo mahote gũtwarithia na mbere mĩtaratara ya waki wa nyũmba, akiuga nĩ ĩrahe andũ ethĩ mĩeke ya mawĩra. Na mimi naambia hawa wabunge, sasa sheria ile iko bunge ambaye ni ya housing, ile kotini ilisema tupitishe. Tunataka by Tuesday iwe imekamilika. Vijana ni wengi wanataka kwenda kufanya kazi. Si vijana mko? Si mnataka kazi? Tuesday next week tutahakikisha ile affordable housing bill yenye iko kwa bunge tutapitisha ili tukupee sheria mpya ambayo itakusaidia kukusanya pesa ya kuendelea kuleta ajira. Mwena-inĩ wake munini wa President Rigathi Gachagua atatĩrithĩtie bata wa gĩtarũ gĩkĩ kwaria na rwario rumwe na kũnina nditimũrano cia ũtongoria ũrĩa ũreyumĩria matũra-inĩ ta kaunti ya Kiambu, oro hamwe na ũteti wa ciama, akiuga kĩrĩma kĩrĩ na uge mũnene kĩama-inĩ kĩa UDA. Sisi tumetoka mambo ya ukabila na hatutaki mtu kusema tuunde ati chama yetu hapa Mount Kenya. Chama ya UDA mimi ndio naibu wa party leader. Na sisi watu ya mlima, shareholding yetu katika chama ya UDA is the largest, and that is our party under the President William Ruto. Tumekubaliana? Kwa hivyo sisi tutakaa kwa hiyo chama nyuma ya huyu rais, tupelekane na yeye vizuri, tumsaidie, tumuombee ndio afaulu. Ithio tũgũthiĩ na mbere na gũkũnyitĩrĩra, tũgũthiĩ na mbere na kũnyitĩrĩra mheshimiwa deputy president, tondũ twĩ hamwe ithuothe nĩ tũgũtoria. Tiguo wega, ithuothe tugĩte twĩ gĩkabu kĩmwe gĩa president na mũnene witũ arĩ president agĩteithania na deputy president. Iceera-inĩ rĩrĩ ũrugarĩ wa ũteti wa kaunti ya Kiambu ndwagĩte gũthamaka. Mũmbunge wa Thika taũni ya Murang'a akiuga nĩ akang'ethanĩra na gavana Kimani wa Matangi gĩthurano-inĩ kĩa mwaka wa 2027. Munini wa president akiuria ateti manine ũteti wa njũkanĩrĩro. Tuko juu, tuko ngangari na tũrũgamĩte wega na andũ a Gatũndũ South hĩndĩ ĩyo yakinya Mama Simba atakuja huku kwenyu kuitisha kura. Sisi watu wa Kiambu ni watu watulivu, watu wapenda amani, na nimefurahi hivyo gavana amesema mikutano yako hata rudi kuleta watu wakuja kupiga kelele. Tumesema hapa kwenda mbele. Mkutano yetu hapa, rais akiwa hapa, ni mkutano ya amani. Kwa hiyo tuko tunaonja kule rali. Tunataka tutigwe kada. Nigwa turaugire. Hii jamii yetu ni jamii ya heshima na ya kuheshimu viongozi. Huyu rais wetu ni mfalme wetu ambaye tulichagua mchana. Pahali yote ako kuwe na heshima. Handũ-inĩ ha Inooro TV de kaunti-inĩ ya Nyeri, njĩtagwo Martin Munene.